Istina više ne ide jer mora, nego zato što želi, pošto je vojska profesionalna. Baš kao i u zemljama u regionu. I tako profesionalne rangirao ih je portal Global Firepower. Na listi 133 zemlje širom sveta, a ako sada posmatramo samo region, najslabije plasirana Makedonija, tik iza nje nalazi se Bosna i Hercegovina. Slovenci su nešto bolje plasirani, Srbija se nalazi na 83. mestu, a Hrvatska je pobednica kada su u pitanju zemlje u regionu i nalazi se na 68. mestu. Međutim, neko ovakav skor ne smatra relevantnim. Pogodite ko? Naše standardne analize pokazuju da u ovom trenutku Srbija u odnosu na Hrvatsku ima prednost kako po ukupnom relativnom koeficijentu vatrene moći i sposobnosti svog naoružanja i vojne opreme, tako i u većini pojedinačnih grupa naoružanja i vojne opreme. Naša vojska, pobjednička hrvatska vojska, je stvorena u Domovinskom ratu i da mi smo danas ponosni na hrvatsku vojsku. Vidimo da se ona u kontinuitetu razvija i da je ona danas profesionalna, moderna. Crne Gore na listi i nema. Odatle poručuju. Cela država ima svega 650.000 stanovnika, pa zato i nisu iznenađeni, ali nisu ni izgubili poverenje. Vojsci vjerujem. Da li smatrate da je Crna Gora bezbjednija nakon ulaska u NATO? Ma ja. Kako da ne? Vojsci vjerujem najviše. Kako ne? Mi smo svezali glavu s NATO. U obrazloženju liste koju su sastavili vojni eksperti navodi se da je prilikom rangiranja uzimano u obzir preko 50 faktora, između ostalog i količina i raznovrsnost oružja te brojnost sastava oružanih snaga, kao i finansiranje vojne industrije. Kada su u pitanju oni najmoćniji, Rusija posjeduje najmoćniju kopnenu vojsku i vodi po broju tenkova. Zatim su tu Sjedinjene Američke Države koje definitivno najviše u svetu troše na odbranu. A treće mesto zauzela je najbrojnija vojska u još uvek najmnogoljudnijoj zemlji sveta. U pitanju je Narodna oslobodilačka armija Kine.